ngiyathiseka sibili ngakho khona lokhu ukuthi abantu thina kusathi sikhula sasikwazi ukuthi akula muntu osuka eUzuba marababhungwe kwakhe eGwanda kodwa khathesi ngenxa yento yeZANU-PF umuntu usuka khona nale eUzumba ezokwakhe eGwanda ezokwakhe ePhilabhus ezokwakhe ePlantry kanti babalekelani khona le ndaweni zabo babalekelani kuyini abakubalekelayo uqeda lapho umuntu angikhona kafuna ukukhuluma ulimi olungasulo lwakhe ufuna ukuthi abantu bakhona lapho bakhuluma ulimi lwakhe. That's not right. Ema-ofisini khathesi nxa sisiyangena bafuna sikhuluma ulimi olungasulo lwethu. Ungasebenza endaweni, you have to speak that language. Kumele ukhuluma ulimi lwakuyona leyo ndawo. Thina siyasebenza khona lapho esikhona. But nxa sihamba singena ema-ofisini abo sikhuluma ulimi lwabo. Not lokho okuyenzakala ekhaya lokho. Asiyonto right le. Asiyonto right. Noma bezabe belokho besithi silobandlululo, yibo abalobandlululo. Ngoba ngisoze ngithi ngingene e-ofisini mina ngikobulawayo umuntu ethi Taura Ndinzwe. What's that? Hayi lokho ngitsho mana akukho right mana akukho right. Ngena Mashaba ngamafutshane baba. Ngiyayazi ihistory yamaNdebele, ngiyayazi ihistory yamaShona, ngiyayazi ihistory yamakhiwa lapha elizweni, ngiyayazi ihistory yokuthatha umbuso welizwe, ngiyayazi ihistory up to date size sihlale sibe khona lapha esikhona. Le history yethu yama-political differences lokuthi kambe kuyini okwenzakalayo konke lokhu kukhona kodwa okusalayo singabantu banye kufuze sihlale phansi sivumelane ukuqondisa okubi kubi kakusolwe okuhle kuhle kakubukwe. Umangagwa uqeda ukukhuluma ukuthi yena igugula unje akukhulume ngayo abantu ba-interact benze konke lokhu abakufunayo. Namhlanje abantu bakithi bayaphakama bafaka nje ama-flag ukukhumbula ukuthi eBhalagwe laphana kulela ama-thousands and thousands of our people sokudilizwa kanti owabatshela wathi into eqondileyo yenziwa i-ZANU-PF ngubani ngoba thina i-ZANU-PF vele from its formation in 1963 akukho okuhle sibazi ngakho sibazi ngobunjilimbani sibazi ngokuba ngababulali sibazi ngokuba ngamasela nxa kulabantu okufanele bacatshile bayabola emagele ngoMashaba laba labo Emerson Mnangagwa labo Constantine Chiwenga labo Robert Mugabe Prosimilas Umasi labo Msulu laba parents angalinye uMashaba akhulume ngokuthi izinto eqondileyo kumele ngithi kuyangikasula ngoba ukhulume njalo conduit of the 1979 Shona Bell Plan elapha ekobulawayo beyibo abasebenzisa nzima wena kithi wena komthakazi thina singabahluphi khona ngale emotionally ngapha eMandebeleni siphethwe ngocuku kanti nqabe kwanisa ukutshontsha iplug le efakwe libheshi likaZulu ekaNihandayo nakhona ngale Harare why ingatshontsha ukuthi ngaza ke ngikhulume kakhulu ngokuthi kanti vele kuhambe njani ukuthi ilitshe lize lefakwa ngoba ngilethemba lokuthi yebo ilitshe lilitshe lesikhumbuzo salaba ababesithile nxa lithe lafakwa kodwa ngilethemba ukuthi njengelizwe leZimbabwe silendlela esisebenza ngazo sile Ministry of Home Affairs eyiyo ekhangela zona izinto Home Affairs and Heritage ekhangela zona izinto ukuthi nxa zenziwa ngayiphi indlela and ngilethemba ukuthi kathesi sile National Reconciliation Committee yafakwayo eyiyo enjalo futhi ekhangela indaba zonezi ezegugrawundi njengoba upresident zethe kathesi kazikhulunywe openly kakukhulunywe indaba yegugrawundi kwenza ukuthi sibe le closure entweni lezi kodwa ke nxa sikhulumisaneni sisenza into yethu siyenze njengamaZimbabweans sibambene siphume lento eyodwa ukwenza ukuthi nxa sisenza kambe siyenzile silandele umthetho yini oqhakathekileyo ukuthi ube ungasiyakwenza into ezinjalo kwenza ukuthi kube on record within our national heritage laws kube khona ukuthi hayi endaweni enje kufakwe lokhu lalokhu njalo amabizo angikhona lawo sebesiwafakile athethwe ngaphi kambe siyakwazi ukuthi aqondile yini bekaqonda ngakwanile yini bekakwananga into enjengazonezo so ke angaza ke ngikhulume kakhulu ngakho because angilalwazi lokuthi kambe bavele abade befaka ilitshe kambe bona bevele beqale ngapha ukuthi intshontshiwe angeke ngikhulume ngakho because lami ngibale emaphepheni.